Ika belakta, ika mensiam, ika doanut ke jonga. Kalong, bahagway ka sigi. Iway nong syong shnong, ilabo ik status. Ya ka jinglong, ka jingman, jong ka ni kasurok umskun. Markum ta, nila siyem ya ka appointment, ban kendu, isa prestun, ban ngisngo kumen sisya, ban nakaliang ka jong ilap diang, ban iklam karna akli, ka mensiam ka bakulud, ban kajuk kapor. Amday bingiwan pli atang mau nong rim. Hari ka dayru kasgi. Kabasyan isa pentray no ikan kasurok. Buwan nangi ngil artatin. Ngiyong bali asi kani kasorkar. Kabawan penthami kipat ba. Tang nakababawan bu mau nong rim. Lani shwa election kiwan banpular. Nay nong syong shnong bait. Ngakwa ban ong yepi. Kajingdon jo ginong yalam kijongi. Nadu chief minister Ushri Conrad Sangma bat hadu deputy chief minister iba prestun tensong kidei kibriu iba jensur mensim am tang kakular hande kilea ubat kakang so hakipor kibaladep kladon kajing ong shurum shaneng baka surok umskun lalong namar de ki post nem kibalalek misham lala bat pun urlong idon hangni yikinong rep ya kabangitip baka umskun kadai kajak po ya baki nong rep jeng kinisan rius nong kijuan ban rep ban riang ban yoi shisha baki nong rep so atrun kabaki let kiwan kima ikijing kihaban ya yak surok sokru sokram hajaka baka surok kan ki unriu put shajrong kangam riu put shapo smausen ban pet kamtam iki kena skul kanutan kibaduk Kibala bantiet tang shiset ke uniform. Kiha ra iki juti hakti kum lakar irang ashrong mele. Kamtam kitemen. Kiha banya lingba kata kasurok kabangam dikikti. Ringa semungo ya ublay. Ya kaba ulakta balapan snow shikitin dong skor. Jigi sembut menteri rangba. Ya kaba mairu. Ila ay kanikalat kalenti. Ya kaba mga banmapi. Nisakhi hani kaganti kabamenta. Nijuong bau surok ulay bolum jong kayo kakot kabha kamiat barkum juru kakhayi kapateng ngim day shu ban artatin nong syong shnong bayin ngiday ru ban ay mensiem iway kumbaga ni kadi kasngi ya kabaka jing posniyo kababuan jong kibabuan kala urlong hani kasngi kabamenta tinga ong ngan le lagakam jan sau klur siteng bio ikan sanction kanlong ka jingkemen, kanlong ka history, ka bansa jingken mau, ka shnong ka barit. Nalitut ka jingkerku, sau klur siteng. Hakani ka shnong ko jongpi. Nang ta susu akini ki kendiat tayo, ikong mak baki rurang ba, katukan ngot kiawan siya na. Ilang ongru, don sa atli kita ki shnong, ki bompat don ka di center ka ong ka fair price shop ka way hang ne umskuin bat ka baar ka lumber ngik ini ki arkeli ngakan mau ka terus ngi ngapun ya udisi wot balay ka lejia kumta ngi kwa ban pinsuk ya ki pajba nong snong lada kabarit ne kabahe Tau kalat kelenting time slam shoe bangin yo ya kan dika additional fair price shops hak ini ki ateli gisno kita kikam ki bangi atas sorka ki kwa ban trei ban syakri ya ki pait ba nong sno atrai pio ibaha borok ya page ka social media janman kasngi UCM bat ngangi hapan mare keleng ban bu manong rim lani ban pli. Bat ka bang internet ka social media ka Facebook. Kiba bun kiba keno kiba ong ba keni day ka kampen big election. Ngai gitu perlok maong. Penjerong syu utli jongpi. Namar bakat ba pinang kren bakat ba pinang bay. Ngin nang tresito.
Pi kinong umskun bat ki pratli kisnong lada pio I ba uni mau nong rim ubang awan bu mga mentaka step. Hapo si benai kam tre kam ban sedang ye kesurok penpai no itu mau. Penpai no itu mau. Tinggal ai order nadu UCI, SI ban executive engineer. Penkloy ban isu ye kawak order. Hakate kasni na kaliang isar prestun tensong imsyam la kerna kli Henry ipriang subha bat marsin ay yak memorandum wood iklam keren syu da kumno na kaliang juga ngalak persyang ban persu ya kecingnya Henry yong ba usurok udai budlum jong ka imlang kasalang pimdon kam syu orang ba syudong ban persu ya kita kecingnya namar ngatip kamha mga ya kita kisingnya kaba kinong song snong ki kena school ki ya kendu jinge ndai ngadap da ji dokumen tang ha ki kendiat benai kajingnya janti hapo kajingnya lam jong ikong bali kendu ya isar perstun kala long do long snam ha kani kesingi hakane step ka pemerintah kaba nagaliang ka department kadang penbit kadang penbiang yaki kot kisla na ka banta ban sedangno ban trei ya uni usurok ujongi